Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun tuma chuan mitam takin kan hriat chak ke ngei point belchiana khai khin ka chak India kut chuak in do thlona hal te jazz le Chinese in do thlona zeten khai khin na ni a thayang angin khai khin kan tum dona kan soi mai te thlona lam chanchin hratak tak te khan in ron tui ni ve don nia India state owned Hindustan Aeronautics Limited siam Light Combat Aircraft Tejas Upgrade Mark 1A le Chengdu Aviation Industry siam zian ten si te chu tun naya industry report a Khovel export market a light fighter mahruai tu atan langsar takan ni a side by side technical comparison kan thiamang angin kan ron ti chuak don ani Chinese dual chair in do thlona indigenous design Chinese J10C hi engine pakhat nei multi-role fighter ni in light combat fighter ti taka alian lova in thazo takani kholum le khowat eng boruak hnuai le khom dan eng hnuaya po thlok thei tura duana ni a khothlang lam chuan vigorous dragon ti in an vo ani People's Liberation Air Force PLAAF tana strike le air to air combat operation nei na tura tana siamani he India tual char in do thlona indigenous design Indian LCA Tejas MK1A hi 4.5 generation multi-role light fighter ani a aman po tau takani lem lava India tual chung kut chuak he aircraft hi atran tir chuan single seat anga duan ani a mase tun hnaya mi pahnih khal thei twin seat variant a siam chuani le tabok LCA Tejas MK1A hian relax statics theina neya fly-by-wire flight control system te multi-role radar le integrated digital avionics system te flat-rated engine te baka technical features dang te anei nual a khol engkim hi India Aerospace Engineer role ten uluk taka an duana nia a thatokhat viau belchiana dol le ani Chinese in do thlona Z10C hi India Tejas a hian fit sari in a lian zoka fit sari in a sei zoka fit somnga pakhat inches sari a sei ania India LCA Tejas MK1A hi fit somli pathum le inchili a sei ani ve thung Z10C wing area hi square feet zathum somrukania LCA Tejas MK1A hian wing space square feet zali som pathuma nei thung Z10C ruak ri zong empty weight hi kilogram sangriat zariat somnga ania LCA Tejas MK1A hian weight empty kg sang ruk zanga somruka nei ve thung Z10C maximum takeoff weight kg singkhat sang ko zani somsari pasari ni in LCA Tejas takeoff weight hi kg singkhat sang thum zanga ani ve thung ani LCA Tejas MK1A hi Astra MK1 B1 visual range BVR missile ne na thuam ni in hetiang missile po hi soife thamani missile changkang takani ti in soiphotang active electronically scan array AES radar manga thuam ani boka tin mani invenna jammers chu he India indigenous light fighter a hian vo ani boka BVR warfare light combat a chuan mahruai tu ani mek pot self protection jammer te AES te manani hian LCA Tejas MK1A hian boruak in dona dam kho chua theina chance sang takanaya a survivability ati san phati hriata poimo hle LCA Tejas MK1A hi pure delta wing configuration ti a hriatani China thlona Z10 hian thlona chung lama tui bom internal fuel capacity kg sangthum zariat somrukanaya pon lama thlona tui kg sangthum za som ni ada thei boka LCA Tejas MK1A po hian chung lama thlona tui kg sang ni zali somnga pariat a phur thaya pon lama kg sang ni zani pakhat a phur thei bok Z10 hian dual chair engine indigenous WS10 engine manga he hian kilonewton za somli z thrust a siam chuaka heti la hian LCA Tejas MK1A hi General Electric F404 engine pakhat mangni in afterburner mangin kilonewton thrust 85 a siam thei bokani Z10 hi darkar khatak kilometer sang ni zathum panga ameka zong chuan mek pani point pakhat chakina thlok thaya LCA Tejas ve thung hi darkar khata KM sang ni zan hi som ni ina thlok thei thung
ZNC hian hun hla kap thei tur missile PL-15 long range interceptor pai pona. PL-15 hi dual stage BVR air-to-air missile ani. KM zani athuya kap thaya. Fighter support target te tana siamani. Fighter size target laka athadzia hriatalani lava. Range toizo kap thei PL-10 chu Z10 hian apai pon thei boka. Heng missile hian KM somnian kap phak. LCA Tejas MK1A hian Indigenous Electronic Warfare EW su takheng tela. Hei hian natangkai taka thok don tia chiang reng mai. Melma radar zungzam lo hriat theina. Radar warning receiver manga thuam ni in. Mani invenan melma radar ronkal lo ti buaina. Self-protection jammer anaya. Chaff le flare dispenser system te. BVR missile thuamani bokani. LCA Tejas MK1A hian either BER apaitela. Hei hi darbi missile extended range version ani. Hei hian mail somruk pahni thlenga ka phak. A missile paipon pakhat Python 5 hian KM somni ka phak boka. Astra missile MK1 manga thuam tumme ka ni boka. Chuan KM za somahla aka phak don ani. Chinese light combat aircraft Z10 hian tuibom khata fuel thunin KM zakwa athlan pui thaya. LCA Tejas MK1A ve thung hian KM zanga combat range anei thung. Thlona pani te hian ferry range KM sangthum zan ni an nei ve ani. Tejas siamha sakho khan maximum payload capacity hi kg sangli an nia. General range KM sangriat zanga ni in a combat range chu KM zanga ani. Combat range si combat radius tia hriat ani ma zoka. A omzia chu thlona emo lir thayamo. Abe satanga kal chuaka akalna tura kala ati tur tizawa. Tuithun belmi lava ron kirle thleng soina ani. Ferry range ve tung hi ral thuam le bungrorit phur lava atui paibel mangchunga athlo hlat thei zong soina ni a. Chutianga chuan Tejas hi KM singthum sang ni athlok thei thung. ZNC service ceiling hi fit singa sang rukani a. LCA Tejas MK1A hian service ceiling fit singa sang ni zanga athuya nei ve boka. Service ceiling omzia chu boruaka anin vorsan thei zong ti nani. ZNC hian hard point ante. Ral thuam paina mun pasari anaya. Paruk chu athlan hoyan oma. Pakhat chu fuselage ante. Thlona taksan hoyan oma. Chinese fighter hian silai rol tak Gryazev Sipionov GS-8-23 gun vu ania. Pon lama tui boma hian fuel kg sanga zaruka da thei bok. ZNC hian somnga alien unguided rocket ka chuana potanaya. Ral thuam pai thei zinga PL-8 te, PL-10, PL-12 te ni in. Air-to-air missile PL-15 te, KD-88 le YJ-91 air-to-surface missile thlengina pai thei. He China thlona a ming lema Vigorous Dragon hian laser guided bomb te. Satellite atanga thunun thei satellite guided bomb te. Bom thlak chi control theilo unguided bomb kg zani somnga le kg zanga artala phurtel thei chewani. LCA Tejas MK1A hian quadruplet digital fly-by-wire flight control system anaya. Airframe a uber sophisticated composite manani thei chuan strength to weight ratio sang taka pe a atang rei thaya radar signature niam taka pe chuak boka. He Tejas indo thlona hian 23mm round silai lian a kengtel bok. Dot ni nei GH Canon silai rol tak chu India thlona hian bunani a. Ral thuam dana hard point pariata nei boka. Hard point pakhat chu port side intake trunk a oma. Pakhat chu apum fuel leg noya omboka. Adang paruk chu atlan noya thia ani bokani. LCA Tejas MK1A hian payload kg sanga zathum thlenga phur thaya. Rocket ka chuana dot pot panga atanga pot pariata naya. Missile rang R-73, either B, Python, Asram, Astra MK1 te, R-77 te apurtel thei boka. Fighter jet hian precision guided munition du thlan tur rang na in. Rujan 1 anti-radiation missile anti chu apai boka. He missile hi thazet mayani. Hei po hi arran pa soi thamani. KH-35 le Longkana 59 MK anti-ship missile te. Spice missile, HSLD, DRDO glide bomb te, LGB, bomb surchi cluster munition le, unguided bomb te apai pon trun mayani. ZNC man hi dollar maktadoi somthum panga velani a.
LCA Tejas MK1A man hi dollar magtaduai somni pakhat vel ni a chhut ani ole chumi chu a thaso ke ti kan soilova he video en tu ten khoizok nge tha ang ti comment lama in ron tar lang don nia India Tejas hi tezok ma se achang kang jok ti lo ruala ni lova ral thuam le sensor jamming le riat na thatak manga thuam ni in ral thuam po apai bon le ani